Nay, sabidong mo't nay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung amin kagayem. Sakbay na shoutout para karagiti sumaganag apapagayam. Jimmy Silva, Lorena Silva from Leonora Bautista, Corazon Gasmin, CMC, Rufel Lardizabal, Roda Ramos, Iya Diaz, Imelda Velasquez, Raima Dulay, Pinoy Mix TV 79, ken kadakayamin listeners, commenters, sharers, subscribers, ken supporters. Shout out kadakayamin. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan Arapol 1. Tahimik nga asawa ngem tumira. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agar aramid man ni Milyo iti sakit ti bagpagina. Apay aya. Awan manen. Uray kumano nagpakada. Amumatay na dya tao na isam iti libas-libas. Masansan na libasan na ni bakit na. Unay daytan kaka. Isumot lagayam ang masansan nga dakamuol na Sana'y na nakaskas daaw rita. Oray mapunoy di kamuol basta makainom laki di ijarak. Very good daytan para kinkwana. Ay unay daytan kaka. Tatang, nakita yun ni Milyo? Apay aya. Adda ko maiparamid ko kankwana. Nakita yo? Saan mo itanak? Napanan mananday dya at tao. Kasaritam tuman. Sakmaya pumanaw kat suruwan na matagpakada. Tapnosan mo na sapul-sapulay. Un nga rod tatang. Sige, kasaritak ton. Ikay agap apa Saan ka nasam ti apa tatang? Ngem, no siyak ti makaluksaw, jak mapuutan at tumayab to'y gum-gum ko, ito rin niya apasot ti bagina. Unay daytan kaka. Magpaikil kami niyo, mawatan na kayo bagat mo. So, may papanitikas niya pag-inuman. Saan na amawatan pare? Napulutan nun dita pare. Mabutang kanyak na niya. Abay pare, kabilam ni bagat mo. Diswak ka talaga nung kam-kamal eh. Mani, di narangkas ng asawa, pare. Amoy matin mga pare. Diyak kayat ti Man Andres. Nyangay mo ti tamtamaam apasag ti bagina. Ay, kumpurmya pagdiswan ti maka. Kamuol kas kada bukol kas kada dungir ti abutan na no saan na nga pagkaglisay. Milyo! Nagrangkas kan pare. Milyo! Ni bakit mo? Naglailo ang mga awag kan ka. Kaya't na siguro tila ilaw. Milyo! Matapis konto pa eh. Milyo, agawid kan wan. Umay ka man dito, tapis-tapisin kan da nga. No di mo kaya't agawid. Sige.
Urahin kan tulangin ni Jibalaywan. Pumanaw kan? Oh. Lala. Gimana mo? Ay, bilibak ka pare. Kayang-kayam ni bagat mo. Isong atisyak. Lala. Ay, uray na itang kaka. Imbag ada saan nakaadiniswan iti isang o ti pag-iinuman. Di na maaramid kanyak dayjay tatang. Di mo laam mo, ha? No nakainom day tao, di na amaw ti lubong na. Ang mga no malawanan na ka. Kinunak mo tun tatang. Saan nakabalsan dayjay? Saan na amay turod nga ramiden ti kasta kanyak? Pag kunaamay, Mabuteng tatang. ha? Kabuteng na ka. Ay natatang no agburek ti darak. Amo nalatan Iso kabuteng nak ni Milyo. Unay day tang kaka. Ayun sapay la ko mga rod ata, kabuteng na ka ngagpaisaw. Tapnusan ngagluko-lukaw. Baleham! Ne, speaking of the devil, at daditan, nabartik pa'y. Hey, Peter! Open the door! English hero pa yan. Di ka matagtaga rin, anak. Sino ti kumaret, Na, Jernal timang kibor, anak. Ay, doreng, di ka mo tanagtagtagaray. Ay, kasi mo to'y anak ka. Mabutbutang siguro kanila kayo na. Tadi mo tan agtagaray. Na paano? Isang timang ilukat itiri daw. Ay, nailuan na siguro. Tapnosan ngaglokaw. Ay, doreng, ang mga noti, babon na ka na ita. Ha? Nako, nagsilpay mo taga magamaw. Ay, ikaw, nanay. Ha? Ano? Baliktad, Mike. Timbutin anak kau ti di manaw. Ay, unay na itan. Bakit? Apay nga, nagkasta ka. Intun maminsan, di nakikaskas jaywan. Ikaskas jay nga. Di nakibabain iti sangwanan dagiti padam nga ulaw. Ha? Amumuten. Sa anak latang agtagtagari. Nauli mo kaklata ura ibabain nak. Ngam numasango ka, tiraan ka. Ha? Unay na itan ka. Bakit? Anda ibagak. Anya day talakay. May turid mo't gayam ni Dureng a disiplinaan nila kayla. Nakainom a dinisiplinaan na. Amok day tan ngam anyangay apanang disiplina manen tinaramid na. Binuksing na. Unay day tan kaka. Hindi damaw, pinasumsuban na. Iti kapamindo, pinarusukan na. Imbag ta di na binalas. Saan mag? Saan nakitak akabuting na ni bakit na? Asaya at mo't nga rod ano kasta. Angam no saan anak kainom ngay. Mga no ni During tibuksingen na. Apay, ipalubos ko ba? Di ko na. Para sinamotadiswan ti anak ta abuy-buyag. Tapagbalin na kapansing pagtilukaw. Unay daytan kaka. Nay, papanam barok. Rumuar kan samat. Dita lang nanan. Alay bagam nga rod tapnamok ti bagbagak no biruken da ka. Saan nakamirukan ni During, tita lang ti papanak. Anya ti mapanmukun di taaya. Di kay man manaktak na lang. Mapanakon. Napanan. Adi naman laimbag ano sa dino adita ti papanan na. Unay daytan kaka.
No di mo pa ipinagtagar yan, di na ibaga no sa dinaw ti papanan na. Talaga adi na imbaga no sa dino ti papanan na. Iso makamon no agririd ang agasawa. Saan damat nga agriray? Mangkibor lang ni Milyaw no nakainom. Awan man nga ruden Tatang, napanan ka di man ni Milyo. Di ta kanumat ti kunana kaninanang mo. Anya di tananang. Ay diya ka mo itasawam Di ta kunana laang mat kanyak. Inak man la surutunan. Amang ano diswan na ka, ano yung kasursurutun di ta anak. Saan, nanang? May bagam aya, kat nakainom jay tao. Di kay madanagan, nanang. Unay daytan. Bakay, talaga anapan na sinuraw. Sa runum lakay. Madia. Ibagan to pa ni Milyo makibibiyangak. Ibaganan to pa akong sintidura. Kuno saan ang mga atapon na durdurugak ti anak ta. Ay nalakay, matanaganak. Ay, sakit saan? Nay matagak amis mao tinaramid ni Dureng hindi na bartek manang ti asawa na. Isu nga awan dadanagak. Ay, unay daytan ka. Saan nga ta delikado ka ni bagat mo, Marmilyaw? Nagkunamay. Amangan no, apaan na ka. Basta makainom ka. Kabutang nakna jay. Abay, naraman na na yatagang gumaw. Una? Ay, laimot ka na kinaranggas mo, paray. Kasta ti pagbanagan ti tangken ulo. Makaraman na talaga. Basta galay. Uy, paray. Milyo. Bakit mo, paray? Milyo. Kaya't mo ti makaraman iti gamgam. Siya ka di ti pangibagbagami ti dayta, Milyo. Pumanaw ka man dita. Ay, paray, Milyo. Inasit ka na kanibagan mo. Letan. Basta ya. Ay. Kaya't mo ti maiwalin dita. Oo. Kaya't mo ka no ti maiwalin, Dureng. Rene, sana sumungbat. Intunkuan, tinapis na kanila kay mo no maumakin ka. Abay, nakatakder kay ti abay ka kasla security guard, ha? Paray, saan mo't nagtagtagarin ni bakit mo? Kasta talaga, paray. Mabuting gamin na madiswan. Nablunsan ti sikat ko, anan ikaw. Paray, nabaliktad ka matang. Anay ikaw? Tinasaya at agawit kan, ang mga numanayuran pa dito. Binugbog na ka matadagos ni Bagat Maun. Unay detan. Apay ngayon, ingkas dyan nakbakit. Anyang ingkas dyan ibagbagam. Tinira nakmutan iti publikaw. Sangwanan pa nagtibarkadak mag. Maganap ti tangken ulo wano sukir nga asawa. Onya, kayat mo tanayunak pa dito'y balay. Pagbalingan kan apan cimbag kayat mo. Saan mo tanabakit? Nalabas mo't laytan. Maminsan pa'y adi ka agpakada arumwar. Mapuno tabagim iti kamuol kada dugol. Sus, una dito na planong bakit? Nagrangkas ka matan. Awan ti naranggas, no awan ti aglibas. Awan ti mangurat, no awan ti artet. Una dito tanduring bakit? Milyaw barok. Saan may apakaragsakan kinitatang yo ti mapaspasamak kada kayo kini Dureng. Udna, ti ko na ti inayaw barok. Nanang? Tatan? Saan may akayat nga dadiyo pagkinkin na awatan? Isaw, apagsaritaan nyo kuman nagitibambanag. Tapno awan rum so arirey. Saan nakmat ariririyan ni During Tatan?
Ngam tumiralatan na masit ganak. Amumi day tabarog. Naulimag ti asawa ngem tumira. Nga ron na. Tahimik nga asawa ngam tumira. Unay day tan kaka. Nalakamot la ti solusyon na day takat. Why, punaw, ti ko na ti inayaw. Ikatem ti ugalim ama naglibas. Sursuruam ti agpakada, noon na kaya't mapapanan. Ta kastamat ni Dureng. Managpakada mayot nga uri libas-libasam. Kan may sabarok. Saan kamot amatay, no saan ka makainom iti arak. Isu nga inuto mo nga ikatunday ta, tawan may tulong na ken ka. Kat dagiti barkadam, matulungan da ka aya, no bitugan na ka ti asawam. Awan buybuyaan da ka laeng. May babain kayo pa yadwa nga agasawa. O nya, husto ti kunak, wano saan? Sungbat! Gusto launay na nang. Gusto kayo. Unay daytan, kaka. During bakit? Namiris ko lang iti nagbintutak. Agyaman no kasta milyo. Saan ko mo tapakaragsakan, ti panagpungtot ko no daduma. Basol ko nga minmoit, bakit? Ala, agyaman lakay Ta si papakumbaba, amiris mo dayta. Tano kastam latan, narigat ngamin, nagtultuloy latan, ti saan anasaya at nga aramid mo. Diyak kaya ta madadala, mamimpinsan ti relasyon ta kasagasawa, bakit? Saan na nasayat no, kasta ti mapasamak. Talaga uray siyak, diyak mo't pakaragsakan ti mangkabkabil kan ka. Si kantumot ngamin, aglibas-libas ka, gapulay ti arak kan barkada, akaslawan sirbik nga asawa. Sana na maulit bakit? Karit dayta, talaga atong palag. Unay daytan lakay. Mala, mangnamnama ak iti dayta ak karim. Udno, ti kuna dagiti katugangam pagayam milyo. San mat kat ang narigat asurutan ti balakad da, ta pagimbagamad. Ken, pagimbagan nyo nga agasawa. Ken husto ti kunam, anas ka na tong palam ti karim kanibakat mo. Ijam ti arak, ken barkada, tapno naragsak kayo nga agasawa. Litan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan arapaulwan. Tahimik nga asawa ngam tumira. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka, agyaman kami itin kay panang tarabay.